Yes, tubahaye ikaze. Iyi ni Shami One TV, njye muri kumwe ni Alexis. Reka amakuru yacu tubanze tubahe incamake yayo, ubundi tuze tuyajyemo birambuye. Umunyarwanda yaravuze ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Ntabwo ari njye nabivuze, byavuzwe n'umunyarwanda. Mu karere ka Huye hagaragaye abasore ndetse banafunzwe, batawe muri yombi nyuma y'uko bakomeje kuba basabiriza amafaranga ndetse bakaba barikomerekeje ibitsina kugira ngo bagende babaha amafaranga. Reka inkuru irambuye tuze kuyirebaho. Ikindi, nkuko mu makuru y'ubushize hari inyubako nahoze mbabwiraho, iyo nyubako ikaba iherereye i Kigali. Iyi nyubako hari byinshi turi bugarukeho ndetse n'andi makuru y'ingenzi yamenyekanye ni mu kanya. Nanone amakuru yacu reka tuyimurire mu mikino, aho APR FC bidasubirwaho yikuye mu makipe ane azakira Ferwafa Super Cup. Akipe rero azakina muri Ferwafa Super Cup, APR FC bidasubirwaho yamaze kuva mu makipe ane azakina Ferwafa Super Cup, asimbuzwa Mukura Visi. Imikino kimwe cya kabiri izaba tariki ya 27 Kanama, naho uwa nyuma ukinwe kuwa 30 Kanama 2023. Mukanya turabireba mu buryo bw'itangazo, uburyo Ferwafa yabishyize hanze. Iyi yari incamake. Ikindi nuko nanone nkuko hamaze iminsi havugwa itangazwa ry'amanota muri ministeri cyangwa muri Minedike ku banyeshuri basoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Ubu nuko habura umunsi umwe gusa kugira ngo ayo manota ajye hanze. Reka inkuru tuyirebe mu kanya mu buryo burambuye. Nkuko nakomeje rero kubivuga, reka amakuru yacu tuyahere hano mu karere ka Huye, aho abakekaho kwikomeretsa ku myanya y'ibanga kugira ngo basabirize bafunzwe. Ubuyobozi bw'akarere ka Huye bwatangaje ko abantu bakekaho kwikomeretsa ku bushake ku myanya y'ibanga kugira ngo basabirize bazabone uko bivuza bafunzwe. Abafashwe bafatiwe mu karere ka Huye mu murenge wa Ngoma mu kagari ka Mutyazo, aho hafashwe abantu 4 basabirizaga bari mu masoko ndetse n'ahantu hatandukanye basaba ubufasha bw'amafaranga yo kuvuza ibisebe bafite ku myanya yabo y'ibanga kubera ibisebe biciye ku bushake. Abafashwe harimo umusore w'imyaka 23 wo mu murenge wa Cyakamye mu karere ka Nyanza. Mu buhamya bwe avuga ko amaze imyaka 6 abikora, aho yahawe imiti imuca ibisebe ku myanya ye y'ibanga kugira ngo ajye asaba. Ikindi avuga ko ashaka kujya kwivuza gusa yarakoraga amafaranga akoreye akayaha uwamusize imiti, we nawe akamuhemba buri cyumweru amafaranga 100 gusa. Baje kunaniranwa kuko umukoresha we yamwambuye maze ahita atangira kwikorera akajya asaba amafaranga ahawe yose akayatwara. Ubafashwe kandi harimo umusore w'imyaka 23 wo mu murenge wa Rusenge mu karere ka Nyaruguru, nawe yasizwe imiti ku bushake ku myanya y'ibanga imuca ibisebe, atangira gusaba ariko akorera uwamusize imiti akamuhemba amafaranga 100 ku kwezi ndetse akamumenyera icumbi ndetse akanamugaburira. Gusa nawe baje gupfa ko yamwambuye akajya kwikorera mu buryo amafaranga yahabwaga yayitwariraga. Undi nawe ni umusore w'imyaka 20 uvuka mu murenge wa Gihundwe mu karere ka Rusizi. Yagiye Kigali ahura n'umuntu bumvikana ko agiye kumusiga imiti imuca ibisebe ku bushake, akajyanwa i Rusizi akajya asaba maze akazajya aha uwamusize imiti agahembwa amafaranga 100 ku kwezi. Nyuma aramwambura atangira kwisabira ku giti cye. Undi watawe muri yombi ni umugore w'imyaka 27 uvuka mu murenge wa Ngoma mu karere ka Huye, wabanaga n'umwe mu bacitse ibisebe ku bushake ku myanya ye y'ibanga, aho babanaga nk'umugore n'umugabo. Umugore yaherekezaga umugabo mu isoko nk'umurwaza. Bombi mu buhamya bwabo bavuga ko bumvikanye ko bari kuzajya i Kigali gushyira imiti imuca ibisebe ku ibere kugira ngo bombi bajye bajyana gusabiriza. Amakuru avuga ko abafashwe bose bakoreraga umuntu umwe wo mu mujyi wa Kigali wari unafite umukozi ubakurikirana manager, ariko yari mushiki we gusa nyuma baje gutandukana kubera kubahemba nabi, rimwe na rimwe bakanabambura, atangira gusabiriza ntawe bashyira amafaranga. Abafashwe kandi mu buhamya bwabo bavuga ko imiti bashyiraga ku myanya yabo y'ibanga ibaca ibisebe ku bushake yazanwaga n'umuntu wo mu mujyi wa Kigali, ndetse iyo bagendaga mu masoko babaga bafite indangururamajwi bazikodesheje umuntu. Umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege yabwiye Igihe ko bafashwe kandi bari gukurikiranwa. Yagize ati yego twabafashe, operasiyo irakomeje, andi makuru muzamenyeshwa nyuma. Abafashwe bose bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Ngoma. Kayo nguko ni mwumve. Kandi kuri TikTok nanjye nahoze mbibona hari uwavuze ngo hari uwamusabye ariko akaba yarasabaga yuko leta yakurikirana aba bantu. Abenshi rero baba ari abateka mitwe, ntago
twabiha agaciro. Ikindi ku makuru yacu nuko nari nababwiye ku makuru ajyanye n'imikino cyangwa imyidagaduro, Ferwafa ibinyujije mu itangazo yagize iti nyuma y'ibiganiro bitandukanye Ferwafa yagiranye n'amakipe ya APR FC, Rayon Sport, Kiyovu Sport na Police FC, none kuwa 18 Kanama 2023 hemejwe ko Super Cup 2023 izakinwa n'amakipe ane mu mikino ibiri ya kimwe cya kabiri kirangiza ry'umukino wa nyuma nk'uko byari biteganyijwe. Kubera ko APR FC yamenyesheje Ferwafa ko itazitabira irushanwa muri ubu buryo bw'amakipe ane, hemejwe ko Mukura Victory Sport na Royal yabaye iya gatano muri BK Pro League ya 2025-2023 ariyo izitabira iri rushanwa nk'ikipe ya kane. Imikino ya kimwe cya kabiri kirangiza izaba kuwa kane tariki ya 27 Kanama 2023 muri Kigali Pele Stadium saa 9, Kiyovu Sport na Mukura saa 12 n'igice z'umugoroba. Royal Sport na Police FC bizaba biri gukina umukino wa nyuma n'umuhango wo gutanga igikombe bizaba ku cyumweru tariki ya 30 Kanama 2023 guhera isaa 9 z'amanywa muri Kigali Pele Stadium. Buri kipe izitabira izahabwa amafaranga yo kwitabira kandi igihembo cy'ikipe izegukana igikombe ni ikipe izaba iya kabiri bikaba byarongerewe. Amakuru arambuye kuri ibi bihembo muzamenyeshwa vuba. Andi makuru kuri rushanwa azatangazwa binyuze mu miyoboro yemewe ya Ferwafa. Hano rero bavuze ko buri kipe izitabira izahabwa amafaranga yo kwitabira kandi ibihembo by'ikipe izegukana igikombe n'ikipe izaba iya kabiri bikaba ndetse byarongerewe. Reka nanone rero amakuru twongere nk'uko nari nabibabwiye mu ncamake tugaruke yandi makuru. Ubu nuko habura umunsi umwe gusa amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza ndetse n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye Orevo agatangazwa. Nyuma yuko NISA ibinyujije muri Minisiteri y'Uburezi bw'ibanze REB yabitangaje ndetse inavuga isaha amanota azasohokera. Icyo gihe rero nyuma yo kubitangaza twebwe turabibara nk'umunsi umwe usigaye kuko bimaze iminsi hanze ngayo nguko. Rero amanota azasohoka saa 8 z'amanywa kuri 20 Kanama 2023. Ikindi uburezi nyuma yo kugira byinshi ahindura bizatangirana n'uyu mwaka w'amashuri 2023-2027 abanyeshuri, ababyeyi, abarezi ndetse n'inzego zo mu burezi ziramenyeshwa ko itangira ry'amashuri ari 7 Nzeri 2023. Amakuru yacu tuyasoreje aho ngaho. Yarishami One TV nge mwari kumwe ni Alexis, dukomeze tubane hano tubaha amakuru y'ingenzi kandi yizewe. Ciao ciao.